Таван Осхагал. Таван Осхагал. Ырывағытеліне бұлды радиотлегені мәрзем эфирда Таван Осхагал кыларым. Баян ибир археология дивизине малалақтызы бірінде хамырын Таван республикан хамыр Таван халығын история күнжулебе тепленрех паллажы бір. Кыларым айырцы бірагане ебе сандырилдияры тюрех палырцағы барам пирім батра паянда ханабур, ханабиде сумла тюрех палырдарға Чуваш патшалы гуманитариослы кезен институт жен аслы наука ищения археология байынче вайхураган Евгений Петрович Михайлов Балах Чуваш Республикин культура тавадивишле ищения. Евгений Петрович, паян хигонынде ытларах ыйца балес келет пуль и бережник галарым расюцы явно чыга Шагамбек пирень тепренезен мэлерех археологии тапхарезем пуррине республика территория инженде сиримбе шаксым авал хидапхара пырзадивес келет выл чул эмерне, пыгыр эмерне да бронза эмерне, унзыр бышне тимер эмерне тепренде аха. Пиде бызык тапхыр, шавын бадыр пырымыш панче бир чул эмерне да чулба пыгыр эмерне бақса духы бұл. Шак нашкал тапхыр пергивыл самавал хивығыцем бет ханде, унда шинны бурри бешу кинеде галама кыткысырақ пирім бадыра анжақта палы кезем бур. Візем берге каласы кытар-тыр-кытарға шинмелі я бала кам тепчене. История речи варым бұхат был. Чулай мәре. Она калама булат 2 миллион чул кайлах пушланы. Между сене бир шутлат бар Африкара, а валки шинзем 2 миллион чул кайлах пулдагайын деді. Зем үте территориясыне кайрах келеші. Водам арылдырық не илзесін. Археология чепчебізем кадардашы. Сагрбон шетмелбілік пин чул кайла. Шак территорияне шин ури узат тейбер. Кубирин хальхи шинзем мэрвет, тада авалдарахизем. Неандерталецем жаблавет? Ну, неандерталецем де булны. Прабахатрахзем хоба сапиенс хальхиз шинзем бех. Пролебурна. Перен территория не илзесін. Кашткайрах. Бодырбин чул кайла дезі жұтлат пребір шинзем. Тень пулас тепчебзем тадах авалги палық сене тупма май буре дезі жұтлат баранжа халлиге ебір пелнедірах. Бодырбин чул кайла Чуваш республикин халки территорияне шинзем, халки шинземзем. Вазен челхизде болны паллах, вазен калашны, терлі ишхадерзем дуна. А вол шав тапхарзине водырбин чул кайлахи палық сене, вазене пирин республика рада ширазадупны? Ширазадупны. Пенде захаршыр водырултымы шулда, халки твай округне, ядарлы экспедиция келет, улянка ялы уразлины вырыславыл. Шак ял шумынче, мамын шуммезене дупны болны. Абу деген пір студент мускавайзгая чавшымызыне кадардать, вара мускавран ядарлы экспедиция келет. Ана Александр Яковлевич Брюсов поеден, питчер археолог. Тогда Бонч Осмоловский, Глеб Анатольевич, археолог келешеде, шак вырына тепчезе, шак вырында, шакбек шинзем пурына вырына дубашы. Ну, бұрыслаға стоянка деші. Бұл бұқатра шинзем паллағызем сағалын бұрынна, күшса жүрене, чабақта шак шомызем дубашы. Тогда бұл чүлінчен туны ішқатерізем пулман был вырында, анчақта кавайт вырыне дубашы, шабуғы трип, водыр. Ну, ку водыр бен каланы был Брюсов, тень кышкайарақ, унчухне радиоуглерод методизем булман, шамбада калама евр, анчақ бізем хазем, каланы дырық водыр, бен чул кайлайы, шинзен вырыне болны дезі жұтлашы. А кундаман тюрех шагамбега иду шуралать, вот шымы. Чердюнзем ведь везем пурынна, а ведь ха шымни таш тогда выртма булдарать. Шыммизене шин пайланы болны. Видим күйне. Дада өзем кувайсра болны. Шабынба калама булайт. Өзем ағалмар, шинзем пурынны вырын деме майбур. Ку пір шағынбек вырын. Унбек вырын зене хал тадақ тобырны. Юлашке ұқытра еге бенім шылдынже Александр Юрьевич Березин ба, Наталья Степановна Березина нумайдарышыш. Өзем шак чулы мірне тепчеген пирін палы специалисты. Шағынбек пурынны вырын зене өзем Шербю хулы жуминче дупрыш. При шолма деген вырын, тепри хал еге индешері мүмкім шылда Сергей Краснов, тебір археолог бол пирни сутрамар, урсерде ішлет. Шағында звездный лагерь жуминче тебір вырына тупна. Анай бір кажал тепчемедіндімір, тебір жул тадақ. Унда ишлершин. А ку палыксем мынбе упалыр задращи шак шолмы балыге, унзыр бышне шак звездный багинче. Кунда бу чулинчен туны ишхадерзем, самай дупна, самай. Тогда шомозем, чискер выликсен, шуммезем,
мамонт, бизон, тискер лажазем был вакыт транмай булны. Дикие лошади детпер. Шапсене бізем сунара жүрені бізем түтіні хышын жағында бізене терезене сүйіне тада үттейді. Ну, сен еш қадірзем де шамбек булны. Тере, навіть сүмеле, тада үттейді. Шак бұл чүлінжен туны еш қадірзем бе бізем ұзы құрза жағында ишлене. Ну, мастерской демеди буладена шак бұрына. Ипин бізем шхаледе шевер бүленде аға ведь бұл чуле серпіледер, бұл пиде шибеш ябала, ну, чебашсем бұн шичемеш, бұн закырмеш мерченех, ну, карян спичка дуға чен. Шак бұл чуле бе ұзы құрна ведь. Кывай чердез умень. Тады ты жердеде. Ну, тәленмеле капла жуғышла закайзан пирен шырайынче шавдери аваллық палы кезем упранзады ныне ибер ведь пәлзеде гаймас бір. А капла вот әзір палырдадыр улян гари палыға хавить халышак шолма шербю. Ку тепчевзем, візем пирен республика жынғана пәлдерішлі бір ашы, евізіне пәдем раши жайынчех тепле депчеще. Ну, ку палық сәне пирен выдамадыл. Дырғынжи археолог семде, Россия археологы семде плечі. Ну вот теперь шанат бір шак звездный лагерь жөменжи шын бұрын, бұл перед тада нумай шені материал бамы бұлдаре. Шені ебалазем тухма бұлдарашы тень, бұл вақытра ведь шумран терлі искусство ебалы земде дуны. Чарджунзен келетке зем тада үтейде. Умбекеде духма бұлдаре. Ну, нумайра халі бір бұл же бұшларымыр, бұл чүлінжен духна ішқатырызен туппырмыр. Евгений Петрович, вот тюрехте бір жамбек самақ бұладенде. Выдам өмірзінжі палықсем пирен шыржейінже күрінмада бұлдарашы. Жапла ведь хонда мазар вырынезем тады өттізем. А ку ватыр бен жылғайала, ширин бен жылғайала бұлны ябалазем. Бізім шыржейінжен күрін ашемеледе бұлсан, е онзырдан бұрзаш перенмезірде дұқма жүге. Шу, пачақ, ну, қашпар жүхне палақ, шыр мачатыра, шырылдағайны жерден да бағатын жерде өзене тұпма болады. Ну, бұл чүлінчен туны ябалазем бұлсасын, балақ шақ бұрында археология балығы. Палеолит тапқырынжи, халі бір каламарымыр, перін чулым ребел, ебір каламар. 2 миллион бұшлазақ, бронза еміречен, бұл перін чул емірі. Ұнжуқне немле металда бұлман, шинзем, чул, евішран, шумран, туны ешқадерзембе ұзы көріні. Ну, теленмеле, чынықта вижі балық таранчен, ебір пхамыр пачак республика радине вегаға кыдартма бұлдарат бір, да мұначланмалы деп пень. Ну, шағынбек бұрынзене ішта жырымалла. Ішта мамын шуммизем дұғашы, бизон, план, тада үті, авалги чыржунзен шуммизем дұғашы бұлзан, ша бұрында археология балығы жырыма бұлайды. Ну, шырамалла. Она тогда онланзада имелеға, шав авал хичерчун шымикене. Ну, шав надан де археология науки бұр. Археолог сәмізен қайын пәлевізене үктерзек бұрашы. Капла, вот куссым авал китап хырбатне бір каят бұраға ведь хаунда шуғышламайынде візем пирі незілзем дезеде галама пулдараймас бір бұл. Мен жіндезен те пирі незілзем візем шапла ведь ха. Паллах, візенем пирін пәлмелле шақ палық сене. Ебір кен балақ бұл чываш история беші ғынман бұл засында. Ну, хамыр территориянжи археология балығы зене, зене тепчемеллех. Ну, балағынде бұл тепренілсен эдемлех культуре епле адаланса. Шапла. Археология бұлман бұл заны бір зене негежанда дубаймас бірчі. Шак история, шавғытри история, мле ябалазем бұлна, мле бұдарна, зене тупмамай пульмитші дейбір. А вот каплашак чулы мәрінче, юлны палық сенче, ебір әдемен культуры баларымесен бергеменде бұлсан калама бұлдарат приумда. Теслі хренева, савыт саба дуны бекі, евыл унчухне бұлманы. Савыт саба, евішран бұлма бұлдарны бұл бұқытра. Междесен, том савыт саба кайрақ, бұл неолит тапқырдет бір. Шене чулы мәрінче шинзем, томран, савыт саба думады дынашы. Ана ерешлеші. Малданки савыт саба ол. Тепле булман, мне квачини артмала булны, шам бадавсам шевер булны. Но ереже земде, ереже палах был. Но млегаламала хайн культуре, кашны культура зем. Но епер калмы бар, мле культура зем, кашны тапхырда булны. Бе культура зем булны. Епен терлі халық зем, терлі их урузем бурунна перин территориянче. Ну, самахмай хальку иду батне де кучны майнынде бершицы брат пар те бремер батне, хоть те бардап хырбатне. Пирин чеваш республикинчи, чеваш яля зен яджа зенчен пулзагайна культура зем пиденума ведь археология культура зем. Япла, ебер мухтанма булдарат пар. Межнезесен абаш культуре,
балангасы культуре, балановской культуре детпер. Пирен территориинчи балыксын бежигынны. Візім тюременех шыпталып Чуваш республикин шәрішче балары. Археологинже Шавынбек ила дейбір. Бұл Ышта малдан чавза тубашы, шав культурына, шав вырынды, ял вырынебе, мен жіндезесін ял вырынебе археология балы зене яд парашы. Вот Паланкасы был Куславка округынже хал, Абаш, Шубашкар округынже история известен. Чи паллы паллах был пирн Абаш культуре детпер. Абаш культурине тебір жул, тепчемедыдыны шер жул была, юбилей. Шер жул. Пенде дығыр ширин билгім жулда. Осан археологи Виктор Федорович Смолин килзе, студент зембе бірле, тада ыты Чуваш вырынды зембе бірле, шак улыпты призем. Курганзем тепчетте, биші улыпты прине, шақынбек хайнее бірлі бронзем бірінші культурына тупса балырда, кайран болына уйрать культурине. Мен жіндезесін учень умбек, ябалазем, ела ерге, пыдарны ела ерге булман. Шамбада бұл шақсене пықса, шені культура ужат тейбір. Водырвишім шулда, Паланкасы шевігінже шул ер тоны жүхне, карьерда тубашы шакезе, кунда вот шавгытри, кышт маларах, Абаш культурин зем был, Паланкасы культуре детер, баланская культура, вот шак культура зем, петим Рашей, тогда тенже, петим археолог зем блещ. Вот хайкапа Евгений Петрович идова малалахтасына майынде ахавет, хыш бір жүхне, хыш бір жав, тепче вешне кыштах кене, анжақта ытлара ғурық еннеле бақса жүреке чеме халық этимологии бегаyaганзем, тадыжақ Абаш культурибе Чуваш культурине жығындара. Шиміште Абаш культуринда вута бұшапса бұрынна, еберде Чуваш семекене зарастрейцем гунда, вута ватпырда, дадем скерыты ябалазым бенде. Жығындарма була де Абаш культурине Чуваш сембе баянхи гуны? Полный умбек числихсем Алексей Петрович Смирнов-та, ты археологсем, параллель тейбер, Абаш культурибе, Чуваш туменже уйрымах. Между дезесень Абаш культурень хирарымсен туме, пиде пуян кабар булны. Шамбанда черле металлрандуны ирешсем булны. Чувашында жапавить пирн укша деньги, хушпу, тогда итиде. Сейчас параллельзене, тюрмен Абаш культури Чуваш халыгы бешихынман. Междесін, биркалы бір пирн этногене зыйдвинче полгарсем, тогда фин-угырсем дейбір. Авалки мари, мордва халыгызем, бізем шак халықсем, фин-угырхизем. Абаш культурибе немедледе шығынман. Bizim кайрақ келіне Кайрақ. Ашак Абаш культури, Паланкасы культури дезе балырдадыр ағавет. Бізем бет кайранхи культурызем. Шавақ шамрықрақ. Шамрықрақ. Бізем бишібен, игібен жол перенерченге, бишібен, игібен емір перенерченге. Ашав чулы мәрінчен бұшлаза Паланкасы культури батне, Абаш культури батне. Мөледе болсан культурызем бұлны етада? Пирен территоризенче. Чулы мәрінчене бір кундақалат бір палеолит тапқыры, карян мезолит тапқыры, бұдам чулы мәрі. Терлерен күнда шенеліксен бұлны, нелі тапқырынче, шын тымсавыз адумадыдынат, унчен мезолит тапқырынче, соны уғы епизем, тада тиде сунара каймашқын узы көрні. Кашны тапқырда хейн шенеліксен бұлны. Шак шенеліксен, пурныжа улыштарны дейбір, улыштар забыны. Кунда каламала, Абаш па Паланкасы культуры девзе, вырынды культуры зем мар. Вырынды зем мар, візем куша келіне халықсем. Кунда Паланкасы культуры шеріш ішне изегелет, унчен пирин территоринже шерішіні канда пілменде Паланкасы культуры изегелет. Абаш культуринче колесница детпер. Кустармалы ураба. Кустармалы ураба. Паланкасы культуринче де бур урабазем, модельзем де бур, ачабыжа модель игрушкызем де бір. Шавдаранчен. Паланкасы культури шыры жебе илес пулсасын, бізден шыры жинче мілі қадырзем бе өзі көріну. Калама бұлдарап бір баянхи көрі. Шутлама бұлдарат бір қатмақсем бе, матыгы, наверное, шамбек. Ансадрах я балады бе. Кайрахын де суға бұшсем, ага бұшсем, кайрах темір өмір бұғынче. Мала. Абаш культури бе, Паланкасы культури бір-бірін бе тіл бұлны, өмбек вғытсем бұлны? Бұлны. Кайранхи Паланкасы культурин этабе бұл Абаш культури бе шығынны. Бізем бір-бірін бе бұршыны бұлмалла, шабышыны. Варшызымда Вот айзер кадартыр
Пепкинский курган деші. Ага, Мари республикинже Горно-Марийский районда курган улыпты при унжинже шарыш шиннизене абаш культурин шиннизем. Зене палангасы культурин шиннизем білерінде зұрытлачы. Умбек, ну, каланы бур, дейбір. И пин шавынбек хириш турузем таранчынех. Шавдири расна культурузем болны вазем. Паллах. Ну, терлешерден келінескердем, бір-біріне таван культурызем болманызем. Абаш культурине қалазасын, Европада шығым еврлі культура. Хождем шутлашы Европран келіне абаш культури дезе. Хождем қалашы Днепрда тавражын жен. Палангасы культури Днепр банчен келіне бұл паллах. Ну, он жен нумайжы қалайды. Антропология типчевизмде пявнақ қыдырдыш. А вазем, ну капла, унда щин пушезем, де тубынны білханте, антропология теле жен-жен. Міле раз сабатне гаящи. Ну, Европойуцем. Пурде? Абашсемде, палангасы жинниземде дейбір Европойуцем болны. Палангасы зем тада Средиземноморье дейт бірмілі бірін чувашла қалазасын. Ага, вода чердинес. Вода чердинес падын жен, шинзембе шығынны дезі жылашы. Эбі ташта вланы чейміште абаш культури хушынже бірін негроицем дедель булашы дезе жамбек. Уна шкалы де бұре. Пулна. А вазем малелек, неға гунда жедечень. Ну, шамбек сықлан заюлна. Вал пар теслях пиенде дағыршыру шерім ұлтым шылда Ефименко Кадергасы Куславка районче тубать. Шағымбек негроида. Литература буланы шапла. Вот шутлазасын. Ашта Африка хавить ашта Ибир, анжақта кунда да житнейча. Сықлан заюлна. Тенче. Вот шуғышла забытерзен шерде мөн жухле вортынлы хупран задырать. Ханара берін баян, шеваш пашала гуманитарий ослой кезен институчень, асла наука ищения Евгений Петрович Михайлов, культуру давади вишлещения. Евгений Петрович, шака тимер эмер батнегусь сагаиченьман, тата парьябалайца балескилеча палангасы культуризем, абаш культуризем. Вазем гаран кштага загане. Вот что вазем халя? Ну, тень, вазем ерезем каран кшта дубынащи Чуваш республики гыщен. Көйдежіне құрамлама евордарах. Меженде зесін терлі гипотезы зем бұр, күнда. Бұл қалықсем. Е үті қалықсен егірзегайны. Е. Ну, күнда қышпырызем абаш культурин ерезене Пылғар вағынже де тупны. Умбек кеземде бұлны Алексей Петрович Смирнов, тады үті земде. Ну, бұл чынағақты тересмар бұл. Абаш культурбе, баланкасы культури, күшса қаймада бұлдарны жүржірелі, ташта конкретно, негамда өмбекге калама бұлдар емаш. Татсабама бұлмаш бән хикуна. Аланмала. А шак балангасы культури, тада абаш культури. Вот візем, авалхи культурызым десе балырдат бірага. Анжақта, вот иртнегаларымра каланыча абаш культурин ял вырынезем пирен республика территоринче шук. Вильда приземан жақтеш. Тубайман. Ага. А пулма булдараща? Пулдараш. А палангасы культурин ялезем? Палангасы культурин вырынезем, ял вырынезем, нумай, шыраллытла. Республика шыраллытла. Ну, кунда бізем кайранги тапқырды. Хулачуче табеде бір чавуқытри нумайрақ. Ну, малданги тапқырды зағалдарақ. Зене шыран анжақ тубайман. Эпин палангасы культуривыл бирен абаш культури килзе гайны ғышында юлны гунда. Ну, шаплагалама булать. Междезесен палангасы культурине пирнерченки тұқырым жымырчен тазачы. Аланмыла. Ой, козакла, абаш культуринча вилда приземан жағын деутларақ баяны хекун. Шапла, бізем улыпты презен айне бұдарны дейбір. Улыпты презенже жырат бір бізен білді презене. Палангасен культурин. Озен умбек улыпты преземсер бушне ағал млегалат бірсла грунтовый дейші могильниксем. Мазарызем бізен умбек темескеземсер бұдарны вырынсем. Палангасы елі жүмінже бұл карьерда. Бізем қойыр ожынже бұдарны. Шамбыда карьер. Тарын бұдарны 2 метр. Ну, күнда каламла иги культуру хушинче балах, культурзем уйрылса дыращы. Бұдарны беде, міле бұдарным, міле вұртар, за бұдарны, міле ябалазем ғуны. Шамын бадай бір культурзене уйрат бір дейбір, плеть бір, міле. Абаш культури міле бұдарны, паланкасы культурин чешінзене міле бұдарны. Міле өзен савыр саба болны, міле решсем, тада өтейде. Ну, вот каплай бер абаш херарымезем шут сыр буяндым ланна жарым. А палангасы культуринче херарымезем убек буяндығын маны? Шук, бекке шук. Өзен металл узығырны чесліксем сақалыра. Но өзен пулны пурдазем, пұқырдан, е бронзаранды оны скерсем. Ну, майрақ пұқырдан, медь.
узыгурны. Бронзовый тохланба пыгыра хутшындардан. Бек ябалсам тагалырақ. Капла хальчуре, а башпа палангасы культуризм бірге тепленре хонланды мырынде бір ағавитха. Візем хыщын камзем келеші. Кунда вырынды хал тепчевзем, когда ташы тимер-емері бұшланат перін ерченге премеш пинчулық бұшламышынже. Кунды культуризм ебір плетпер ананины культуре палагызем, тогда ебір шутлат бар городец деген культуру, малдан шутланы. Ну хал кыштах наука перін археология тепчевзем иртерне май адаланса бұрать. Юлашке вғытра перін городец культурин палагызем чуктезі калама бұлдарат пребер. Мен жінде зесен городец культурин хайне еверлі керамика бұлна. Она мендеше рогожная, ну чыпта еверлі чыпта чапныбек, ну биде хайне еверлі керамика бұлна бұзен. Унбек тым забы саба перін территориинче сағал, пачақта жу. Шамбада перін городец культури городец был Рязань областинче тупныскер палык. Шанба городцов пенде загыржыр тұғырын закырмышылдақ был культурына уйрать. Шанбек палыксем пирин щук. Вот пирин Николай Станиславович Мясников шутлать был вахатри пирин пулман городец культурин палыгызем. Вазем пирин шак вахатри уйрна палыгызем Алексей Петрович Смирнов, Нина Владимировна Трубникова. Вазем кайрахри тапхарда. Премеш икимеш имрзенче нумайрақ болна. Нумайрақ өзем хула вырынезем, крепость вырынезем болна. Бұл вақытра биде хыневерлі вақыт болна. Терлі ехыру пробринбе борсадыны. Чамбада өзен пурлыға Турция лешін болны их сенжен. Чамбада лекненде өзем күнда. Күнда пирин республика территориинче бір шутлат бар шырал ытла крепость вырыне болны. Бұл вақытра. Пирин эра бұшламыш имрзенче, премеш, бишемеш, туатымеш, пилигмеш имрзенче. Вақыт шағымдек пиде евр вақыт болны. Пин шак тапхырда күнда хулазем кірлезедіні бұлза дуғай. Хулазем мар өзем. Ширімплетне вырынзем. Өзем ағал ялбек шеш пулман бұленде? Күнда хышызем өзем табынны жүхне хүделенмелі вырынзем болны. Шпар жүхне онда пурынны да өзем. Ачақ пурныш верезедіні күнда? Сябла, майрақ чак палықсене Нина Владимировна Трубникова, аллымеш утмылмыш үлденде жепчене. Калазахвары бар, едерне райынче, Нужавар, Сарьел, Ялибаднже, Ягаткасы, Мургаш округенче, шуминче, Пичке сорче, тадады девзем литературы палы вырынсем. Унда, май, из сават саба, да ереш семде, тадады металлран, пухардан, дуны, лайх, май ебалазем тут. Да. А ананьина культуре перекидларах плескелеща, ананьинский культуры мискер? Ананьина культуре вал сакырмеш, вишемеш мерзенче, пирин рыченьги мерзенче пулна, кунда пирин палыксем, майахмар, пур. Взем хула вырынезем, крепостем, тогда мазарзем. Мазарзем, Красноармейский округенче, убияли баднче, сакырмеш, ичемеш мерзенче, пирин рыченьги палыга тупна, кунда кельтсем, пурдызем, пұғырдан дуыны, пурдызем болны. Тада палы тватымыш, вишіміш мірзенже, Щербе округенже, Чураджик ялибадынже, она тепчегене Малдан Василий Филиппович Каховский болны, Кайран Борис Васильевич Каховский. Борис Васильевич хальдер сывах, Иран оның чыралны көне. Ой, шут сырлайық, епен салам базар. Но чи вады археолог сенчен привел бірін Борис Васильевич Каховский. Шак анандина культуре пень вал перентерлі май басы ханза юлна, гавитха. Она камсен бешіхін дарашы, мүлі халықсын бешіхін дарашы паян хигу? Она удмуртсембе, тада комизирянзембе. Кама енченгенні халық тей бір бұдым. Онланмалы. И фин-угырзем гаеш? Фин-угырзем. Вот взем, шутланма бұлдарашы уже фин-угыр егізен комисем дейбір. Тюремен шихандарма булать. Ашаб анандины культурине паларымесен васем переншак Чуваш республикин территориинче Кайран. Авалхе мерзенчен кучса гайзасын, вадаме мерзенчен. Мледи булсан паларащи, евазем пирентарыхран вот шугалаща. Ананин культури Кайран пьянобор культурине гужать. Пьянобор культурин ябалызем пирин территориинче пур. Зем пирин эра. Премеш мерзенче палыксенче. Епер вот пельдер вишіміш вармангасы ялбадынже ішлерімір. Онда шак пьянобор
культурин ябалазем самай дубынчиш. Мискервал, милли я балазым был. Эрештен балах. Застежказем, нумайрах похырдан дуна ябалазем. Похырдан. Ну, хальтеп шагамбек пызы культуры земберки галаш садухры мырынде, тада маншамбек темеше ыйдусы хланза юльже, вазене галаса батермелек пек туйнать. Вот илнече пура культуре дезе галан. Пураш. Пураш культуре булат шенде был. Был бронза меринче, шак Срубная абаш культуре пурбахтри, был шеженхир культуре дейбер. Между здесь пирин кондарды район зенче. Бұл зен палы кізіне. Бұл зен мүнші дедесін пура зенче бұдарны. Шавдан қаланда пура культури, ну пураш культури. Гумбекте қалаш. А вы зен палы кізе мүлі бірін тады жақтел бұлашы республика директорынче? Вот ебір асыл тая бара чават бір. Шав пылғар палы кізінче пирин тухать шак пураш культурин палары зем, ну сабыт саба, том сабыт саба номера. И пин, енжінде бі пәтімбек тәрі заңланды болсасы? Ну, икемеш пинжулық, ол пирин ерченге икемеш пинжулық. Ундан вал таяба вағыжыдаранченех пурын зажитне бұл Шук. Ері гана юл. Ері юлна да. Анланмала. Шав вырыненче бұл задуға денде бұл. Шав вырынах кайран пылғар сем келеш. Анланмала. Ну вот каплаға шак культурызыне илес пулсан. Эпергунда межедерлі халыға палыртырмар. Инді Европа халы хесем. Инді Иран халы хесем. Фину горсем бұраща. Ашак, ну юры, удмуртсембе комизем берге алантымыр. А шармышсембе мардвазем иржемок шыбызем шан балар обышлаш. Ултымы жемірде, Иордан ширзағварындырық, год писателі историки, онда уже зем шармысем, тада мардвазем баларашы. Шамбада был вақытра. Ултымы шичімі жемірденде, мардва шармыс халқы зем пулны. Візен палығы зем пирин территориян чеде бұр. Мардва ирже тада мұқшы пледер зем кайрандарақ, Уйрылзагаш. Шармасын палығызем нумаймар анжата пур. Ну кайрахри дап хырдейб. Бун бермеш, бун немеш эмерденчи. А мардва палыги маларахри этабе дейбір. Николай Станиславович Мясников па, Саранский археолог сембе бірле. Шаб мардва палык не бир. Варнар торгенчи. Мындял хабыс, Сендемиркина ялі бадынче чаврымыр. Игвенте уникемеш вунжечім шылдынче. Бұл палық, икемеш бишемеш емір. Пирен әрі пушлан уғытра. Ашак культура зем хушинче пулаш пужы дапхырзем. Хыжан вот негамда пурынмаш. Археология пужы дейбір вырынзем нумай. Межден халь пирен әрі пушлан ну пелігемеш. Сакрымеш, тохормеш емірзем хушинче, онда палықсем пиди сағал. Е тубайман, е Шинзем сағал болмы. Мбеки де болма бұл тарахекен. Евгений Петрович, першін шәл бөлінде қаларымын вғычы ертсе гайра, ебір хал падембек қалаза әлгердемірие, тада мінде бұлзан қаламалы юдеша, кавал емірзен берге. Археолог сем, перін республикара халге сағалырақ, республика пек туйнать, анжақта чамалы, педен умай. Вот хал кажал анжақ, тада шене, улда шене хула вырынне тупырмыр. Кына вот Сергей Анатольевич Краснов, Михаил Прокопьев, Торшныбе. Өзем космос югерчики зембе узы курза, шене палк зем дубашы. Улда хула. Хула вырнезене. Республика Рабан, тохыргана. Ну вот зем крепость вырнезем. Крепость вырнезене. Тарын, ширма хушинди, сумсақсыне узы курза туны бұлын. Ша крепость вырнезене. Чалензе хыцагайма булать, ну и пинь пирани шерде, чав малы, пайдах. Вот чавашсем килзеларны рамба, мынчухле шердява женде жаганда, анжақ падемеш такки тупса бутеременька. И пинь пиринку умрад раган телевзем боль, тусем азлидереть пер пирин батрахана рабаян. Чаваш паршала гуманитариус лохисени институте, нясло наука ищения. Чаваш республикин культуры давадивишли ищения, Евгений Петрович Михайлов пульже. И бир чулы меренчи, тада погары меренчи. Бронза меренчи, тада тимер меренчи, терлі палық снебах садухрымыр шак тапхырда перенчеваш шеренче пурынна, анжақта тюремен чеваш сімбе шихынман, авалхи культура сімбе палашшымыр. Кларма ерце бұрагане ебі бұлдым, Сандыр Ильдяря, Сазасты Варайлада Данилова. Эфирда те предель булычень, те бірірнере берсерембе вадаме мерсенебах садуғы бір. Чибер. Таван осхагал. Таван осхагал.